गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे प्रो लिगान ब्रेस्तारा स्पोर्टिंग क्लब दे गोवान डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाक 1 गोलान मारले। मॅच सांजे म्हापशेच्या धुळेर फुटबॉल स्टेडियमार जाली। आता पळया बाकीच्या वाठारांतलो काय खबरो। काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च नवी दिल्लीची NIOत कार्यशाळा जाली। कार्यशाळेक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आशिल्लो। Scientists in virtually all the science laboratories of the country, after one full round of all the scientific institutions, and after having completed the science and technology institutions, I was in fact now visiting the ISRO institutions, which directly doesn't fall under my domain, but I started visiting them and was planning to complete that circle also, but then the Prime Minister gave me another additional charge of the Ministry of Environment. So this particular ministry has also a lot of forest research labs which need to be visited. It also has a lot of tiger reserves and so many things happening inside the forests, in the rivers and others. But Benz Home Decor हे शोरूमाचे पणजे उक्तावण जाले। I'm Pratik Dalvi from Benz Handloom House. We are into the furnishing line for the last 10 years. We deal in mattresses, upholstery, curtains, bed linen, everything you require for your homes. So do visit our showroom. Our new showroom has just opened and we are in Panjim in 2 showrooms, in 2 stores locations. One near the Pharmacy College and one near Cafe Bosley. So please do visit us. Thank you. We are into we have the brands like D-Decor, DC Tex, Homes. We are into curtains. Mainly we are focusing on curtains, upholstery and that kind of stuff. We are into wallpapers also. Wallpapers in Goa is a new thing which is coming up. And I hope that we continue and grow more. ऑक्टेव 2017 चे मडगांव उक्तावण जाले। इन भिन्नताओं के बीच भी हम सब भारतीय अभिन्न हैं और केवल हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले नहीं, जो हमारे लाखों लाखों बच्चे बाहर गए हैं वो वहां जाकर भी अपनी संस्कृति, अपनी लोक संस्कृति को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड या दूसरे देशों में भी अपनी संस्कृति के बीज तत्व को दिखा रहे हैं। भिन्न वेश भिन्न भाषा फिर भी हम लोग एक है। आज ह्या ओळीची जर याद जर झाली किंवा मुखार जर हाडली जाल्यार संबंध भारत देश वेगळे वेगळे कल्चर सुद्धा आसून एका छत्रा सकल येतात। ही खरीच एक उमेदीची गजाल आणि अभिमानाची गोष्ट जावन आसा। सिल्वर शूज मडगांवान नवो शोरूम काडटा। गोयभर अशे शोरूम काडपाचो तांचो प्लान। एट प्रेझेंट आता सध्या आमचे 1 2 3 हा आता मडगांव घालता। आम्ही जेपर्यंत घातला त्याच्यापर्यंत आज 30 इयर्स झाले पणजेन आणि आम्ही इन 1928 आम्ही म्हापशासून आसा। आमकां रिस्पॉन्स म्हणजे कस्टमरांक आयज आमच्या खबर आसा की आमच्याकडे बाबा क्वालिटी प्रोडक्ट मेळटा आणि कस्टमर डायरेक्ट आमच्याकडे येता। आयज सिल्वर शूज या नावान डायरेक्ट आमच्याकडे येता। आमच्याकडे जे हा आमचे कस्टमर ते आमच्याकडे येतात फिक्स येता। आणि आता आम्ही ही ब्रांच आम्ही स्टार्ट केला आमचे फ्लरिश करपाक। सगळे आमचे ब्रांचेस आणि ओपन करूंक सरता। आम्ही आख्या गोंयाभर ओपन करूंक करता। सध्या फर्स्ट आता मडगांव घालता त्याच्या उपरांत फुडें चालू उरतले।
मेजर सिटीज ऑफ गोवा जितले आहा तितले कवर करून करता. आमचे फुटवेअर म्हटल्यार आमी सगळे मल्टी ब्रँड दवरता आमी. तितून ली कूपर, वुडलँड, रेड टेप, रेड चीफ आनी ऑल अदर ब्रँड. आनी लेडीज आयटम जेंट्स सगळे लेडीज फॅशनेबल आयटम फूल दवरता आमी. टोटल वेडिंग कलेक्शन कंप्लीट लेडीजांक जेंट्सांक कंप्लीट. मडगांवां स्मायल एक्झिबिशन कम सेलाचें उक्तावण जालें. स्मायल गोवा म्हणून फर्स्ट टायम मिसेस वितिना फेर्नांडीस आनी ताजी भयण मेरी हांणी हे कंज्युमर शॉपी ऑर्गनायज केला. दीस द फर्स्ट टायम अ गोवन लेडी इज ऑर्गनायझींग दीस. कित्याक सदांच भायले लोक येतात आनी आमचे सगळे गोवन वेंडर्स आनी भायले लोक वेंडर्स हांगा लायतात. बट दीस टायम शी हॅज स्टार्टेड इट एज अ एंड स्पेशली बींग अ वुमन एंटरप्रेनर. म्हजे ताका सामकें मना काळजांतल्यान ताजी बरीच भरभराट जावनी. ताच्या एक्झिबिशनाक सगळ्या दीस बऱ्या पैकी लोक येवन ताका बरो बिझनस जावनी आनी अशेंच ते एक बायल मनीस म्हणून ताणें दुसऱ्या बायलांक मुखार काडपाचो ताका एक संदी मेळ्ळी. सांगोळडा साईबाबाच्या देवळात साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवाचे निमतान रक्तदान शिबीर जालें. त्या निमित्तान आयज रक्तदान शिबीर हो कार्यक्रम आयोजीत केला. हो कार्यक्रम सगळ्या भक्तांनी मेळून केल्लो आसा. रक्तदान दिवप हे कोणाचे तरी एक जीव वाचो ह्या निमित्तान सगळ्यांनी आमी मेळून हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. ही आमकां सायबान प्रेरणा दिल्या. आयज आमच्या सांगोळडा साईबाबा देवळान ब्लड कॅम्प डोनेशन दवरलेलो आसा. ते साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सव 17-18 हे शिर्डी 100 वर्सां जालेली आसा. त्या खातीर आमी हो ब्लड कॅम्प दवरलेलो आसा. जर कोणी तुमच्या भक्तांनी तशेंच कोणी ब्लड डोनेट करपाचें आसा जाल्यार हांगा करपाचें आनी कोणाक गरज आसा जाल्यार आमकां कॉल करपाचें. हे खातीर आमी हो ब्लड कॅम्प दवरलेलो आसा. लीगल सर्विसेस डे निमतान मडगांवां रॅली जाली. Today we are organizing this rally for the legal awareness of the camps, the various activities or legal service authorities that we are having. People all over the Goa do not know that there are so many legal services which are available to them, especially the poor people, people from the scheduled caste, scheduled tribes communities, people who are poor and who are backward in the remote areas of Goa. So we have provided them legal services at all stages, whether it's at the trial court stage, at the district court stage, or even at the High Court and Supreme Court stage. And in order to have an opportunity for the people to understand that these services are available with the district legal service authorities, we are holding these awareness programs through the children who are the best messengers. Bureau report Prudent. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.